Hasten gara, final handietaz. Bandera orain bai, bandera jokoan. Eta hasi, emakumezkoetaz hasiko gara, umeak ero aurren mailan. Vamos a comenzar con las finales ya. En juego la bandera del Campeonato de Euskadi. Bizkaitzar bi, Itsasoko 10, lehenengo kaletik, Kaiku bigarren kaletik, Hiru Gipuzkoar, Getaria, hirugarren kaletik, Orio laugarren kaletik, Tolosaldea, bosgarren kaletik. Segundo, Valereu estropadik eta lehenengo bandera ya jokoan. Primera bandera en juego ya, vale la regata, han transcurrido ya esos 20 segundos y ya la cosa se pone seria. Vamos con esa categoría infantil y féminas en liza 5 tripulaciones. Itsasoko 10, Kaiku, Getaria, Orio y Tolosaldea. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta primera final. Bandera eta txapelketa jokoan, gogoan izan. Atzo denborarik onena 5 ontzionek egin den. Denborarik onenak. Eta hortze ba. Bardin eta doiaz. 5 ontziak, zeo zer bosgarren kaletik emoten deu, zeo zer aurreratuago, Kaiku bigarren kaletik, lehenengo kaletik bai, Itsasoko 10, ia bazer gertatzen dan, bilu zegoan izan, 1000 metro egin beharrekoak. Recordamos los largos, una hacia boga, lo que tienen que realizar estas chicas, categoría infantil féminas. Ya transcurrido ya medio largo y la cosa no parece que se decide. Las 5 embarcaciones se acercan ya a balizas en posiciones muy igualadas. Calle 5 puede ser algo más adelantada, pero hasta llegar a balizas nada se puede decir. Zer aurreratzerik ez, ikusiko dugu lehenengo maniobra horretan zer gertatzen dan, ia ba, hurbiltzen da ontziak, azkeneko metroetan, ziago gara hurbiltzen, gogoan izan lehenengo bandera, lehenengo finala dugula jokoan, orain artekoak konsolazio finalak izan direla, ia ba, zer gertatzen dan, hortze hurbiltzen ja, ontziak, neskak, ziago gara, 1, 5, kalea, bigarren kalea, bosgarren kalea, hortze ba, bigarren kalea eta bosgarren kalea, Kaiku eta Tolosaldea, erabat, bardinduta, ondoren Orio, baitzen lehenengo kaletik, Itsasoko 10, eta Getaria bai, baina emoten dugu bigarren kalea eta bosgarren kalean, dagoela, ya tenemos los tiempos, Itsasoko 10, 2.49, Kaiku 2.43, Getaria 2.49, Orio 2.48, Tolosaldea 2.43. Por lo tanto, en el mismo segundo, Kaiku, Tolosaldea 2.43, Tolosaldea eta Kaiku eta Tolosaldea erabat bardinduta. Lehenengo ziaboga horretan, hortze datozte, 5 ontziak. Azkenengo luzean, luze erdia ja. Eurentzat, Kaiku eta Tolosaldea emoten dugu zeo zer aurreratuta datozala. Kaiku emoten dugu bigarren kaletik aurrea hartuko datorrela.
Sestao eta Tolosa hortxe, nor baino nor, nesketan infantil maila honetan, zeo zera aurreratuta emoten dabe. Bi ontziak hirugarren posturako lila berai, Orio Itsasoko ama, eta Getaria, eso es esta erabakite, se acercan ya, medio último largo ya, para las dos tripulaciones. Kalea, edo bakoitza bera nahi duen kaletik sartu leike. Se puede entrar cada uno por la calle que quiera. Calle... No, perdón. Cada uno por su calle. Atención, Tolosa, Kaiku Tolosa. Tolosa aldea, bosgarren kaletik. Zeo zen aurreratuta, Tolosa aldea. Hortxe dator Tolosa aldea, izango da txapelduna. Azken paragatan sartuta Tolosa aldea. Ja, Tolosa aldea. Eta Kaiku be, azken paragatan. Ja, Kaiku. Eta, ja, Getaria hirugarren postuan, ja Orio. Eta Itsasoko ama, ja hortxe ba. Bueno, pues ya vamos con la segunda final. Promesas féminas, bigarren finala. Eta bigarren bandera jokoan. Biluze honek promesak dira. Orio lehenengo kaletik, Kostape bigarren kaletik, Ibaika hirugarren kaletik, Tolosaldea laugarren kaletik, eta Portugaleteko San Nicolás Arraun elkartea bosgarren kaletik. Prest ikusten dugu ja, hiru ontzi. Maia honetan, bost ontziak lanean, zeo zer aurre hartu dago emoten dugu ja. Hasieratik laugarren kaleko Tolosaldeak, baina ikusi behar, zelan doien luze hau, gogoan izan luze bi direla, eta honezek direla ontziak, Orio lehenengo kaletik, Kostape, eso es. Kostape bigarren kaletik, Ibaika hirugarren kaletik, Tolosaldea laugarren kaletik, San Nicolás bosgarren kaletik. Atlético ha cogido cierta ventaja, la calle 4, calle correspondiente a Tolosaldea. Vamos a ver ya medio largo de regata. Recordamos dos largos a realizar, una ciaboga para esta categoría. Promesas féminas. Con tan solo una representante vizcaína y 4 representantes guipuzcoanas. Hortza, lehenengo eta ziaboga bakarrera hurbiltzea. Bost ontzietako neskak, mailari dagokionez, emakumezkoak direla gogoan izan, etorkizuneko maila honetan, laugarren kalea emoten du zeo zera aurreratuta, ikusiko dugu lehenengo kaletik eta referentziak zelan diren ziaboga horretan. Atención último, cuarto de largo ya, Orio en primera posición, Portugalete por la calle 5, atención, los dos amarillos, Orio, Portugalete, Orio, se acercan ya últimas paradas. Atención, calle 1, calle 5, calle 1, calle 5, calle 5, da la sensación, atención Portugalete por la calle 5, Portugalete, calle 1, Orio, Portu 5, atención, últimas paradas, azkenengo txapa sartuta, Biontzia, Cali, atención, calle 5, calle 1, calle 5, calle 1, ya Orio, ya Portu, ya Tolosaldea,
estropada. Orio eta San Nicolás, pesajera. Orio y San Nicolás, pesaje. Portugaletek azkenean Oriotarrak ez atzik eunenekotan badabe nagusitu dira eta txapela, bandera eta txapelketa Oriorentzat izan da eunenekotan izen badabe eurentzat izan da Oriok lortu dago garaipena. Beraz, ia bat denbora horrek estopada bikaina ikusi dugu Promesas maila honetan azkenean Oriok lortu da garaipena, bera izan da lehenengo zehagoan baina ez du hartu da Portugaletek bosgarren kaletik. Oriorentzat, ya tenemos a las chicas, en este caso juvenil, féminas. Tolosaldea, Bermeo, hirugarren kaletik, Kostape, laugarren kaletik eta Portugaleteko San Nicolás, bosgarren kaletik. Esteko honen erreferentzirik, gogan izan atzo ez ebela egin estopadarik, bostak sailkatuta. Dagozalako, txapelketarako, bost baino ezin egon eta gazte maila honetan. No sabemos, no tenemos referencias de ayer de esta modalidad, de esta categoría, ya que ayer, pues, al estar las 5 se clasificaban a la final de hoy, pero parece que Bermeo ya se queda algo más retrasada, y por la calle 4 y 5, Kostape y Portu, parece que van algo más adelantadas, aunque atención también a la calle 1 y calle 2. Oan izan, Euskadiko txapelketa jokoan, final bi jokatu direla, Oriok lortu da garaipena, eta se acercan ya las tripulaciones a esa primera maniobra. Hortze ba. Osbontziak zeo zer atzerago geratu da la Bermeo emoten dugu, baina beste lagontziak pare-parean doi esala. Algo más retrasada se queda Bermeo en este primer largo. Y el resto de tripulaciones se acerca ya a la maniobra, a la primera maniobra. Calle 4 parece que algo más adelantada. Calle 2, ya está. Calle 4, calle 2, calle 5, calle 1. En ese orden prácticamente han dado. La Ciaboga se acerca ya a la calle 3. Mientras las otras 4 tripulaciones ya se encuentran en el segundo largo. Parece que viene algo adelantada por la calle 4 Kostape, también por la calle 1 Ibaica, vamos con esos tiempos. Ibaica 2.44, Tolosaldea 2.39, Bermeo 3.10, Kostape 2.38, San Nicolás 2.43, por lo tanto calle 4, calle 2 en un segundo. Hortze
denporak Ibaikak 2:44, Tolosaldeak 2:19, Bermeok 3:10, Kostapek 2:18 eta San Nikolasek 2:43. Ya vienen las tripulaciones en el segundo largo. Calle 2, calle 4. Más adelantadas Tolosaldea eta Kostape eta Tolosaldea. Zeo zer aurrera hartuta datozela emoten dau, biontzi honek. Bigarren kaletik eta laugarren kaletik. Ondoren datoz, lehenko kaletik Ibaika eta bosgarren kaletik San Nikolas. Baina aurreko lehian Kostape eta Tolosaldea emoten dau. Datozela, ikusiko dugu bigarren erreferentzi puntu honetan. Zeran dagoen egoera, hortze Kostape zozora aurreratuta, baina Tolosaldea euro kaskare parean. Tolosaldea emoten dugu zozora aurreratuta datorrela, hortze bat zegoen azaltzen biontzia. Denbora bardina, Tolosaldea eta Kostape, hortze Ibaika eta San Nikolas be. Segundo batean, hortze doiaz, lau ontziak, erabat bardinuta Tolosaldea eta Kostape. Atzerago Bermiotarra hortze hurbiltzen, bigarren zego horretara. Mientras tanto, posiciones de cabeza para Tolosaldea y Kostape al mismo tiempo. Vamos a ver esos tiempos oficiales una vez que quede Bermeo la ciaboga. Pero ya podemos adelantar que en prácticamente el mismo tiempo están Kostape y Tolosaldea. Algo más adelantada entraba Tolosaldea, pero en ciaboga parece que ha recortado Kostape. Y por detrás en apenas 5 segundos también San Nicolás y Ibaika en menos de 5 segundos. Hortze va Bermiotarrak emandabe ziaboga. Vamos con esos tiempos de segunda ciaboga. Ibaika 5:14, Tolosaldea 5:07, Bermeo 5:57, Kostape 5:07 y San Nicolás 5:12. Horrezik denborak bigarren ziabogan eta dagoeneko ontziak hirugarren ziaboga emoteko prest. Leia estua izango da Tolosaldea eta Kostaperen artean, biak batere emondabe eta bigarren ziaboga. Urbiltzen ja, bai kale, bigarren kalea, bai laugarren kalea eta bigarren kalea. Ziaboga emoten parean, bizek, Kostape eta Tolosaldea. San Nicolás eta lehenengo kaletik Ibaikabe antzera. Ya han dado la ciaboga al mismo tiempo prácticamente. Kostape y Tolosaldea, vamos a ver esos tiempos oficiales. ...8:05 para Kostape, 8:06 para Tolosaldea. Segundo batean beraz.
bien arteko leia, San Nicolás 8-12, Ibaika 8-13. Eta hirugarren posturako leia bez, segundo bakar batean. En un segundo, la primera plaza, en un segundo, la tercera plaza. Atención. Hortze datoz. Bermeo sartzen beba hirugarren ziagoan, bien bitartean leia estuan, hemen datoz gazte mailako emakumezkoetan. Kostape eta tolosaldea eta kostape atzetik. Baina leia horretan sartu nahian, San Nicolás eta Ibaika, lauontziak, ja, azkenengo luzerdia enpilatzen, hortze datoz. Ja, dana emoten, bai San Juan, bai Tolosaldea, lehenengo postuetan bi ontzi honek, bai azio zerratzerago bai ez askorik, San Nicolás eta Ibaika be. Atención, calle 2, calle 4. También se apunta a esa pelea por la calle 5, San Nicolás. Atención, últimas paradas ya para estas 4 tripulaciones. Parece que se queda algo. La calle 1, calle 4, calle 2, 8 datos, calle 5. Atención, azkenengo parada taña. La Bonchia, 8 datos, Kostape eta Tolosaldea, San Nicolás de sartu nahian, borroka horretan, 8 datos. Tolosaldea, Kostape, Tolosaldea, nor baino nor azkenengo paradatan sartuta bi ontziak, San Nicolás de atxe sartu nahian, atención Kostape, atención Tolosaldea, azkenengo paradatan sartuta bi ontziak, ja gorantzi datoz, bi ontziak Tolosaldea, zeo zera aurreratuta, sartuko da, Tolosaldea, ja Tolosaldea, ja Kostape, eta atención calle 5, ja San Nicolás, ja Ibaika. Segundo trapo ya. Bigarren bandera ya. Tolosaldearantz. Bueno, dana ondo. Jateu. Estropada. Honekoa bada. Hortze datoz Bermeotarrak, azkeneko paradatan sartuta. Hortze ba. Las chicas de Bermeo ya, entrando ya. Valientes ellas, entrando ya. El meta. Atención Bermeo. Azkeneko paradatan. Salva Bermeo también. Ya Bermeo. Tolosa, Kostape, Pisajera, Tolosa, Kostape, Pisaje. Bidantzia Tolosaldea, zeo zera aurreratuta, sartuko da, Tolosaldea, ja Tolosaldea, ja Kostape, eta atención, calle 5, ja San Nicolás, ja Ibaika. Bien bitartean, hortze datoz, Bermeotarrak, azkeneko luze erdian. Gran victoria de Tolosaldea, que se lleva Tolosa, Kostape, Pisajera, Tolosa, Kostape, Pisaje. Amarro eta bederatzi, berrogeta amaika, campeón de Euskadi Tolosaldea, segunda bandera para casa, 10-29-51, Kostape bigarren 10-31-49, Kostape amarro eta amaika, berrogeta bederatzi, San Nicolás hirugarren, amarro eta amasei, hogeta lau, 10-36-24 para San Nicolás, Ibaika laugarren, amarro eta amasotzi, larrogeta iru, 10-38-83 para Ibaika, y en quinta posición Bermeo 12-14-32, Bermeo bosgarren, amabi, amalau, hogeta amabi.
nagusiak dira, lau luze egin beharrekoak, gogoan izan ilusia boga. Vamos con la última final en la categoría de féminas, en este caso categoría absoluto féminas. Lehenengo kaletik Getxoko Harriluze taldea, Deusto bigarren kaletik, hirugarren kaletik Ibaika, laugarren kaletik Kostape, bosgarren kaletik Kaiku. Vamos ya, esan dugu modure nesken azkenengo finalagaz, bostontzi lehian, kasu honetan, hiru Bizkaitar eta Gipuzkoar bi. Bueno, bien bitartean, berri bat emon behar dugu. Mientras tanto vamos a dar una nueva noticia, en este caso pues un poco desagradable, se puede decir, porque la tripulación de San Nicolás de Portugalete en la categoría promesas féminas ha quedado descalificada. La tripulación de San Nicolás de Portugalete, que ha logrado un segundo puesto y por poco logra vencer en la regata, ha quedado descalificada porque el batel no ha dado el peso reglamentario. Por lo tanto, San Nicolás ha quedado descalificada y queda la clasificación de esta manera. Hoy ha sido la vencedora, campeón Orio, eso no cambia. Tolosaldea en segunda posición y en el podium estaría Ibaika en tercera posición. Kostape sería cuarta y, como decimos, San Nicolás, ánimo neskak, descalificada. Bueno, horiz esan da, gogoan izan, bigarren postuan geratu dan Portugaleteko San Nicolás Arraun taldea deskalifikatu da, geratu dela, baterak ez dago emon beharreko pisua, eta kanpoan geratu da, bigarren postua lortu ondoren, kanpoan geratu da Portugaleteko ontzia promesas féminas maila horretan. Bueno, pues vamos con esos tiempos. Ya se acercan las chicas en la categoría absoluta. Vamos a ver, en tiempos de Ciaboga hemos estado entretenidos con ese desenlace de San Nicolás en la categoría promesas. Ikusten dugu denborak, eta honese ba denborak. Getxok 2:17, Deustok 2:13, Ibaikak 2:6, Kostape 2:5, Kaiku 2:15. Beraz, Kostape eta Ibaikaren arteko lehia, Gipuzkoaren arteko lehia, beraz, Kostape eta Ibaika aurretik. Tiempos de la primera Ciaboga: Getxo 2:37, Deusto 2:33, Ibaika 2:26, Kostape 2:25, Kaiku 2:35. Kostape eta Ibaika segundo bat aurretik sartu da Kostapeko ontzia lehenengo Ziabogan, eta emoten dugu bigarren luzean abantai hori nabarmendu egin dagoela. Hortxe datoz San Juanekoak Ziaboga emoten, ja San Juan laugarren kaletik, hirugarren kalea Ibaika urbiltzen ja Ziaboga emoteko, ja Ibaika, Deusto hirugarren postuan, hortxe da Deusto, ja Deusto, Kaiku beprest, ja bost Kaiku, eta Getxo, ja Getxo, nabarmen aurretik San Juan darrak, gero eta abantai handia guagaz. Aurretik nabarmen esan dugu modura Arrosak
bigarren posturako Ibaika aurretik, baina Getxo eroparkatu Deusto eta Kaiku hurbiltzen, bigarren posturako lehia horretan, ezer raroik gertatu ezean, San Juanek estropa erdian, ia erabakita daukala, emoten du bentsat, txapelketa hau. Bazen denborakaz. Getxo 2.02, Getxo 5.02, Deusto 4.56, Deusto lau berroge eta amasei, Ibaika lau berroge eta amar, Ibaika 4.50, Tostapek lau berroge eta bat, Tostapek 4.41, Kaiku 4.59, Kaikuk lau berroge eta emeretzi. Esan dugu moduraz, segundo batean sartu dira lehenengo ziabogan, baina bigarrenean ja, bederatzi segundoko aldea, San Juan darren alde, eta Ibaikari hurbiltzen, Deusto eta bosgarren kaletik Kaiku bai. Atención, porque si se ha clarificado algo, la posición de cabeza se complica la situación por el segundo puesto. Ibaika, Kaiku, Deusto. Vamos a ver en esa tercera y última maniobra cómo quedan esas posiciones, cómo quedan esos tiempos. San Juan darra, hurbiltzen ja, nabarmen nagusi, San Juan darra nontzia, horte ziago emoten ia San Juan, eta atzetik Ibaika emoten du aurrera datorrela, baina Deusto hortze sartzen ja, maniobra egiten Ibaika, atención Ibaika, segunda posición, ya Ibaika, Deusto también se acerca ya a maniobrar, atención Deusto, calle 2, ya Deusto, también la calle 5, Kaiku, atención a Kaiku ya, Kaiku, y se acerca también la calle 1, Getxo, ya Getxo, San Juan darra, nagusi, azkenengo luzean sartuta ja. Ia denbora ofizialak eskuartean hartzen duzuen, baina postuak bentsaz nabarmen geratu dira. San Juan darrak jaun eta jabe. En un momento tenemos esos tiempos oficiales, pero los puestos han quedado bastante claros. En primera posición San Juan, segunda Ibaika, tercera Deusto, cuarta Kaiku, quinta Getxo. Se acercan ya las tripulaciones en el último largo ya, últimos 250 metros ya para San Juan. Horte datoz ontziak. San Juan darrak azkeniko parada sartuta, azkeniko parada nabarmen nagusi, San Juaneko ontzia, arrozak jaun eta jabe. Nabarmen txapeldunak San Juan, ja San Juan, Ibaika bigarren postu horretan, sartuko da Deusto eta Kaiku hortze lehian, bigarren postuan Ibaika argi, atención Ibaika en segunda posición, tercer puesto Deusto, ya Ibaika, atención también a Deusto que en tercera posición, Deusto, ya Deusto, eta Kaiku laugarren, ya Kaiku, eta hementzea Getxoztarrak, bosgarren postuan sartzen dira, ja Getxo.
Bizkaitar... Arkote izuntza pesajera. Arkote izuntza pesaje. Garaipena eta bandera plentzirantz.